Olá, malustira, Ana Juliana, vídeo ba on loronian, how say fai hana história, quando ba moras nebe mak uluk how iha, moras fuan, oinsa mak how hetang moras fuan, oinsa how hetang tratamento, e de daune how sento oinsa e tratamento how hetang oinsa. Nebe ba malustira nebe ma interesse, continuare how halo video nene tamba maluk barak mahusu how, liliu ba imsara nebe mak, de daune sofre hela moras fuan, e la tene oinsa to hetang suporta. E nomos ba imisar na bemak membro família na bemak dadaune sofre moras e lá tem um exato foi me suporta basira tamba moras fuane moras na bemak lá hanesang terkenal tapi dia lá nessa moras malaria ga moras tuberculose ga moras morne moras fong ida na bemak ema barak sira que entende de dia então ita confusão então ita mos curioso mos ita trauma mos também ita lá tem ita halo saída liliu hansa ba ema ne bemak nia orang rasima quando moras fora nia bingung nia latene nia to ajuda saída e o insama nia oanga nia alinga nia membro família ne bele recupera husi moras ne ho ida ne ho cara faz uma experiência tamba ho rasik sofre moras fora e consegue recuperar e agora ho saúde dia agora belturia ne ele faz uma experiência eta bosira ok dali datang ho naran Juliana e how moras fuan desde how hatene nene how 10 anos ni sintomas mosune e 10 anos 11 13 14 até 15 anos mak how foi halo operação halo iha Austrália iha Perth momento how 14 até 15 anos mak halo operação ina ba mas antes ne ba saudihan how moras todang moras ne los moras selo mas moras ne relaciona ho dada is makas e collen dada is makas collen dada is makas wenhira how quando lao liliu pertama how saifo how quando saifo how começa collen no how ano enkatak bote normal mansane mas idane tamba husi moras fuane mak hori halo mas momento how sirokatene how 10 anos how sirokatene mas idane acontece tana no banheira, how Rona explicação o seu doutor em Austrália, me explica claro mais how o insama how heta moras ne. So, ita bosira nebe makare dau video ne parece confusão. O insama klabar kida bele heta moras fuan. O insa ta moras fuan da laruma emano moras fuan domin mahalo ema moras fuan ema adulto será maheta. Mas kolabar ki com bele heta moras fuan, sim. Ida ne moras fuan é bem mais perigoso de falar domin. Moras fuan é bem mais itala bele recupera banheira quando nia sevierona, quando nia sevier ne tetun sai hala tene. Nia quando perigoso na. Nebe onsa hota moras fuan é doutor explica katak banheira how se kik how hetang moras ida rheumatic fever karik. Não ne explica lá os sintomas rheumatic fever ne. Então los duni how lembra momento how 6 anos how iha moras ida nebe maka how ni joint ida nene sente sin no moras nemos anesan ka korok moras depois aintur sin no moras e no mos to vanhira hanya parte soring vanhira toba ansane atu koko fila fali toba fali ansane la bele hanya main tem que mai ajuda how muda nene ka ansane tamba ansa moras sin sente sin no moras terian saita la bele muda desculpa jadi how la bele muda how ni an na moras sira ne maka sira bolu moras rheumatic fever nebe quando ita bos sira nebe maka nia ali oan vizinhos ka família balu makheta moras na sane hal favor lori la lais ba hospital ato heta tratamento hodi nune la bele ba to heser ne fuan tamba haunian momento ne ba mai pai la tene how hela foho e los palos e soru nebe mak dokter bisu si hospital então susar ba hauni mai ho pai ato lori ha hospital portanto how moras to how recupera filfali how recupera filfali mes acredit e uma graças a Deus how recupera no how la hetan stroke o botelo então vai ir ao recupera how botou tudo lá normal how filfali ba escola de classe 1 2 3 4 to classe 5 mak how hetan fali moras malaria ida kona how e momento how moras malaria how sente how moras clear la limar ma how recupera fulan ida ansane kare how recupera tia vai ir how recupera how começa senti collen vai ir how lao lilu sai fo ida ne how SD class 5 ne how 10 anos how lao how collen e boser ne hotu então how sente katak o parece tamba how foi recuperar si malaria tamba moras malaria kan wanhira ita quando se iha moras ne ita sentian sa oin halai ita sentian sa
energia lah isin kolen besar ne han mos lah nafsu makan lah tu ne be hanen kata kita moras malaria ne mak sida recupera di dia ikus mai haune mai hopai lori ha hospital hodi hare tama saida maka hau laone hau kolen i no ho mesira sira la hare liu hau la kolen mesira hare liu haune fuan tukune han fuan ne tukune makas jadi ema bel hare hansa hau turan sene agora hau operasi dia kona jadi itala hare mas antes ne ni ya jadi nia la frekuensi ne nia rhythm ne nia la sanida nia sanetia hansa nia la teratur então hal ita dai saraska ita escolhe la lais ikus mai hane mai o pai lo rehab hospital e sira enfermeiro sira check hospital Los Palos sira sente katak how dia kela how la moras na malaria la ia tona how turlos ne tem que dia kona tamo moras ne laran jadi sira mos la bela atene. Então, losona hau fila fale mai, continua e sintung, continua kolen, continua e sintung, hamba, hau ma pali hambarak liumos, hau isin da saida. Então, ikus mai, começa análise susi parte adatnya, parte tradisaunnya, começa oi ona yang parece bot palu mahan, fale hau si hau ne larang, ita bot sira parece compreende boser ne. Ikus mai na fatin isin aumenta tumba bebek ada talo bahalo mai mas isin na fatin tumba bebek então família tomak main pai rasik mau alin rasik mos sira mos bingung ser latena tala tan saida então ikus mai então ikus mai vai hira hau SD kelas 6 hau nia pai consegue lori hau ba hospital tan hodi check tambah hau isin tunlos i emo tu komen dian sama itu botnya oni isin krekas maran los ada tuma la los beserne nebe hau ne pai mus senti katak betul los tena itnya ada tradisi los betul los tan tahun lori fal hospital e consegue enfermeiro da mak vai hirania hami ia neba ami haturon hau ne fuamba hani urus mata ne mak tuku makas lah ni sama normalnya. Então mak ne foi sente kata ne laos moras me parece botruma. Então ni rona te hani fuane uja ni alat medico ne ututia ni haruka hau ruju hau ba doktor Kuba ya na fatinga Los Palos. Doktor Kuba ne mak explica duni kata hau iha problema fuan mes niamos la bela atene problema ne saira tamani halara ni la bela atene. La ia facilidade banyak atau belhare. Então outro nia dia kata kebetulan nia tene doktor atau mai periksa fuanian masih sofre fuanian doktor spesialista Rusia Australia. Agora ia bocau ela nebe hal favor bakes agora sela bakes aban. Então se nia mos explica dia besa moras fuane tem que hal operação. Dalam rumah ni seluruh tebot nya omba Australia hotel hal operação também tem facilidade nela ya. Hau rona ele foi de operação ne hau tanis permate. Hau tanis hau la coisa hau dia sona det mus hau tau setang operasi. Mas hau ne pain com asa focal mahau dia bota tu selau dia ne lori hau ba fali forro basoro e explica ba hau ne main prepara ha bota toto lori fal ba hau ne pai cair fila fali mai ya loron hanesan e toba e Los Palos kota aban amisa microleto si Los Palos ho amnia be ha ne be hau ne main prepara ba fali ba kau di halo konsulta ami tohane ba los duni doktor usia Australia ni iha duni no ni explica ni konsulta no explica momento hau siro complain inglês dia mas ni iha tradutor me explica kata sing how confirmed how moras fuan então ni dia bahau ne pai tem que haloktur hau ni hakarak ni bema hawa karak atau ni hau label hau no barak tam bangira no barak ne impacto bot bait ni fuan be ba imiser ne bema família moras fuan labele halu bot ne bema halu sira senti larang moras senti triste também ne impacto ba fal ser ne fuan. Tahu dia kata saya dah mahu karak halo tuir mais makne halo bele fuma halo bele bisik ai suar halo bele bisik ema fuma halo bele hitodang hau pokoknya idane mak sira bandu restu ne sira dia kata hau ba sekolah bele hau bane be halo atividade saya bele mais quando senti katakan fuan senti la bele hau tengi para sira sugestão ansane. Então losana hau ne pai dia então losana hau ne on la lika sekolah na tamba hau SD tamatona no SMP 2 então hau tem que lá si suru ba sekolah Los Palos ni 2 konta bele dia oras ida hau balung ga oras rua tang koni telar ne hau dia koleng ansane pada se oras rua
Então, hane pai dia dikliu linha ali ke sekolah. Então, hari Senin lá hau cara sekolah. Então, doutor dia mania hane pai dia lá senia cara sekolah usi kaltur na sekolah. Bukan maneira insan dia tem que ir sekolah. Sei lá, usi dia stress, ne impacto halo ni fang atletan. Então, hane pai dia lá hebutin. Então, dia sekolah. Então, hane pai koleh hane família balon e halos palos kota. Atu ne hau bel hela usira ba sekolah. Banheira hau mai lá hane família refere, mak hau ba sekolah hau contente lah lemar. Contente, mas kasihan hau ni fuane lorong baloron. Oh ya, doktor ne mos recomenda bahwa ne pai kata hau tenki hetang penicillin injection. Ne hau tenki fulang ida dalaida ne tenki no labele queda tarde. Momento ne bane penicillin injection hau tenki stimu ya bocau. Portanto fulang hau tenki mai bocau. Ya los palos cirurgia. Então, lá batida fulang hau ne pai prepara ostan hau sai microlet mesak e mai hetang injection penicillin ya bocau depois mak hau bafal. Então, hau hela hone prima e kota e ba escola. Ba escola, mas tamba momento hau hela kota hau hak basic hau ne amba ya ai suar, ai matang, tamba hau tenki te ingalai, hau tenki te imba hone sobrinha, hone família. Então, hau idaneser ne hotu, hane fuane ne aumenta ba bebê e to hau momento iha lorong ida to hau tomate tia. Hane família otot mai atu lore hau bauma para to hau mate tia. Tahin mate tamba labele dununa hau momento no ba labele dununa hau ni answer ne tostena hau ni lima answer ne tosto tena. Então sorti bot hane mau seno hane pai hane mai sira lore hau lalais pa hospital. Família resto yang lalikana tambanya tomate na telur tam hospital tane sanet. Mai be thank God hane mau ni hane mai pai sira lori hau ba hospital e to hene ba sira explica duni katak sorti sira lori hau balalais lai karek hau bele mate anytime soon anytime tama sira diang katak hani fuane ne sirku hau ansa latenan hani fuane ne circulação la diak aslinya hani circulação la diak tena e hau trauma tang então aumenta tang ni circulação la diak ho circulação ran la diak então oxigênio la ba nutrição la ba ya hanya organ sira. Então sira hansa hungry, sira hamlaha ba nutrição. Portanto, ida nema kuri halo hau hansa senti hansa lima ain toso tutena lilu hona nehan. Tam nutrição lai hetena galai. Dari tenia body la function properly. Ai, graças a Deus, sira tau tia soru hau, parece soru ga, se te bol soru manega, tau tia ne, hau senti começa calma e começa bela toba. Começa calma bela toba. Tam antes ne hau toba mos la dia. Hau kar toba mos la dia. Hai tengar hau toba dia, hane pai dia mbah hane mai dia hal favor. Ita lori tani uma de tona, ni dia kutuang ita ba uma de tona, makni mati uma tamba. Ita la bela bau nene orsida dia katak bangira mati bau ne lori hau ba los palos nene selutang transporte ne ostan la dikliu ostan ne ita uja pa ba hani funeral então hane mai senti katak lai hane on tem que hetan tratamento de lai mate vamos tem que hetan tratamento lai então hane mai dia mai hau dia quando doutor usou dia kala dia quando dia senti la dia para rujuk oba bokau então hau rona hane mai ser rujuk dunia bokau next day e hau baisha bokau fulangi dan sane e mengira bokau ne hetan penicillin injection laos fulangi dan laida mais lorong de dalhat li husi hanya vein ga artery tu si hane sabi se ema sairane ne ho tu keras to fala hane ai ho tu keras to fatin layana então hospital dian ita bota mi hare auxilio dia kona ni kutona bila sayona anta hau sai te ba hela hone bihin e hau dihan kata kalau koi ba helos palos ona tamba balos palos atau hetang penicillin injection susar ladung regular ta momento hau los palos mak hau simo hone penicillin injection dalam rumah tote bokau depois mor que penicillin dihan laya ou dalam rumah sira den expire tena ou dalam rumah den stock laya tena então hau ansane hau fila validate la simo hola buat serne la regular la simo penicillin injection regular idane mak di halo hone fuanem aumenta at bebê nebe usu baita boster ne maka agora sofre moras fuano tem que retam penicillin injection every month hal favor regular tem que simo minha penicillin tamo quando lá é maxi sai hansa união sai perigoso atu mate la mate guys nebe importante la halimar how tu dia how paixão ne ba fulina sane how sai how bakau sai então how dihan e how sai how escola ya ne ba escola basic lo sai binho uma para fatine be how ne bin hela momento how ne bin hela ya
tio Mateus Belo ia trilolo sira fating bot maristas maluga hane bin sel suba maristas então me hela mut kenaba hela ba tengor ia ba sira nutrição dia sira hane be dia e mateng jadi haula precis hak basic ba mata bot serne e ma uja gas bot serne be fatin dia mus me hau agradece ba hane bin agradece ba madre sira usi marista sister Diane sister Natalie brother Mark everyone be maximo hau hela hane ba compreende hau ni moras no hau pel hela hane ba hau gratuito. So ela não vai para a escola e depois vai ir a Honebane e história barak, história e a família bocau unida ne bemak dia kata sira ai mor tradição ne bemak bela jura how consegue coco mes la beleda sira tau bakar bak café sira han doutor dia la café la belhemu keras mas bisir tau fal bak café dia hau hemu mes hau hemu bala dia inomos ia ema balu ne bemak sugere dia how think hemu mi dia hemu mi dersang antes hang botira mi tia hemu mi OMG so disgusting mai be hawalo hotu tamba hau sai vítima ita senti la ia tandalan selu kato halo ita dia hau halo tuir date ita quando sai vítima ne ita senti hansa ema mai hatete sai date mus terona la life date ni ato hanesa mos bahira sa ita gendut pita karato tung isine quando ema dia ai mor kidane dia ai mor kidane mai ita se koko hola hot keras. Ya, so jemplo ton sane. Nebe hau ya hemu mi ba full tinang ida sane, tinang ida. Então hau hemu mi mos ba tinang ida o liutan tinang ida sane. Oh my god, so disgusting my bayas. Hotu tia la dia ikus mai hau la bocau i lorong ida. Amirona ha radio katak doktor spesialista ida ulu konsulta hau ne mai fali. Mai fali mais agora ni ela bel mai bocau ni hedilide. Tamasera ta momento ne crise entre lor sai lor mono. Então, perigoso banhar tal viagem para Lorsta, então nem mais dilit. Então, hane bem, mas antes momento nem serviço toda, nem acidente toda, nem essa motora é mais só que nem, e nem foi recuperar, será o coto, recupera será o coto do dia, mas nem ela preocupa, nem a husik nem serviço, nem ela preocupa nem horas nem ela orihau langsung, mai consulta e dili udah suruh doktor refere. Mahira suruh doktor ne mak explicatan dalam ida. Nia ko ni hau diak tana tama antes ne nia konsulta hau. Mahira hau ne pailor hau bukau. Agora ne bin lori fale. Então hau ia sa sistema ia tana. Jadi nia comprende diak hau ne la lauk moras ni antes ansa. Ni explica tama hau ni uso hau simu penicillin injection regular galai hau dia hau sempre hakarak regular mais facilidade makla iha. Liliu mak ai moruk la iha, ai moruk expire excuse barak los momento ne ba agora da daok ne ita bila dia klalimar tambah ya klinika maluk timur sira oferece ai moruk ne be maka sira fo hano intang ita mak ba uluk ne laya ita tohe ne ba ita dia katak hau sona penicillin penicillin kono masai da masih husutang explicatang agora ne dia klalimar ona guys pa imsan be mak moras fo agora ne imi tem que apreciar também imi tang facilidade ne be mak na tontena uluk hau ne laya okay. So doktor ne explica katak how ni fuan ne perigoso liu te faliona ida uluk antes ni harene. Portanto ni adian tem que halau operação la lais, mas la beli hane tama how ni severe ne dia perigoso los tena. Jadi tem que ir a Australia ou tem que ir a liur facilidade ne tem que completo. Também tenian las facilidades mas doktor sira ne be skill by da nemos la iha. Então how momento ne underage, how momento ne 13 ba 14 anos ela sala. Então, how label hal decisão bahwa an, how ni bin mus label hal decisão bahwa how tambah how ni bin how si ina aman. Ta doktor husu bahwa ni aman, se bele karek sira tahu how ni narang ia lista atau sira bele babuka fundos, hori bele suporta how bahalo operação. Hane mai momento ni balakoi hane pain no lakoi tamasira tene how mate ona ne be diekli how mate hane hakoi how ne hone boser na rate duke ba fala Australia ne ba. Então, sira dia quando hane on vai neba quando mate sin lori mai galai. Sira so usu mai dane. Então, doutor dihan sane explica ba mai o pai se quando nia mate ami se la lori nia, tamami se la gasta te osan no tempo. Ami hatene katak se bel hadia ne makami akar lori nia ne. Então, hane mai o pai dia okay, talosona. Mak sira foi dia okay, mas sira tem que assina. Agora será los palos, então man anche tem que halo viagem, tô falando los palos, hori bele mai o pai assina carta né, por favor doutor né. E depois dele né, momento né, doutor né, mas mai ho jornalista na rua, então depois de hau nia be
consultan ini jurnalista na ruane ni será sai video depois durante doutoran saleno han fuan e depois de hotomos jurnalista na ruane approach my basic my on beam yang katak sebele karek sira interview ami tuang hatene klan lutang kona bahone moras un tawata moras beserne sira kala kato captura halo dokumentação então han bin mos ho larang hak solok simu diam bele no ikut main ni amirona katak jurnalista na irone terus ni sira ni mai atau halo dokumentação duni mai sira hilitan labarik ida cuma labarik ida depois sira bahan media fila file labarik ni honi familia fila tena bate umana então sira buka laheta então sira hili file hau graças a Deus sira hili hau tambah sira hili hau sira halo honi dokumentação. Narangan sa Cabral, hone tingan 14 tahun. Hela iya bokau tirlol. Hobos taliu ya hone moris nema. Wakara kalima ramutu ko alisira pinsira no mama no papa hotu. Quando a minha lima ne sami joga kartu conta história. Sane para hawaluati hone moris ne. Does she speak English herself? Not too much. You have been able to understand everything that we have said so far, that I have said? Not really, but yeah, a little bit. Okay, well, unfortunately your sister has a quite serious heart problem. The major problem is a valve in her heart that has been damaged. She does have a small hole in the heart between the two upper mixing chambers. By itself, the small hole would not cause a problem. But the hole, influenced by the severe valve disease, has caused very marked problems with the heart. And she would need an operation on the valve to improve the valve. But unfortunately, this operation we can't do here in East Timor at this moment. This operation would have to be done overseas in Australia or elsewhere, Singapore, Malaysia, Indonesia. Unfortunately, they're both quite expensive procedures overseas, and we would need a significant amount of sort of fundraising to be able to pay for those. If she did not have treatments, I have little doubts that this the valve and the heart damage will significantly shorten her life. Mengira hago tawakara sa enfermera tama awakara kajuro emamoras no trata emamoras. Sane para emamoras ne belesai lako. E depois de fulaninha sane amirono sisira katak ami bele prepara documentos hori bele bahal operação então hanebim prepara documentos posar nehotu everything então na passaporte mos lá detail tengar momento iha tana e hanebim lori how my dili am behela dili sementara
Antes how tu semo ba Australia nene how tu maten how tu la bele lostana hani phone la bele lostana hani phone sene hansa atau hansa kilat jadi hansa ne to lorong ida how dalam rumah nya silu ita ne ita bele monu então ida ne hansa halo sini hansa how la comprende how la comprende phone bahira ma how bele monu bahira ma ni bel tuku makas bahira ma bel dada isdia bahira ma bel toba tapi ni mai de repente de ni mai dalam rumah ne ni hansa ne makas hansa ne mas quando dalam rumah ne makas tidak be hoi de be la teratur ne hansanetia oh my god, it was so complicated. Pokoknya how rasik mo sentensa how kalau ta mati no mana kare oh la koi mati na no how reza makas kus mai consegue a mi ba Australia to te ba doutora leno hane phone sira hare katak sira hansa sentensa sira triste hirus mos tam komunikasi ne be sira hetang ne usidili la ne sa ho real den be mak sira hare hane phone sira hare phone ne problema bot ne válvula ne mak difícil liu no sira momento ne ma sira la dun feran sira bela operação sucesso tamba válvula quando sira operação mak válvula ne la lao da circulação la lava hane organ sira hane islolon então bel mate então sira dian hai pa então sira dian sir tenki hare bot sir selu antes bat bokan phone sir hadia hania nia sir fokus hania rua tamba dian katak itni nia urat serne connect diretamente by telefone jadi quando halo pressão bot la los bactérias sir ia nia ne mak kuak cavity bot serne bele bafali telefone então sir tenki fokus nia kuak taka ni sir ne mak kuak ne mak sibil taka sir taka hamos iba serne hotutia sira dian katan válvula ne la sira observa la dia kida sira halo pressão la dia então sira tem que tahu balloon ne termo médico ne bemak sira sehatama usa ne kelen ne bemak honia artery usa ne kelen ne dia diretamente connect ba honia phone ne bemak pele loke válvula okay atu halo itu sira comprende lutang kuak ne be válvula ne be hare video barak ne. Oke, maluk sira, idane itani phone normal makne. Normalmente itani phone normal ne faiba parte hat. Primeiro, how faiba parte rualai, how tau kor metam para embelhar no compreende. Agora, parte idane mak sira bulu parte karuk ou left, inglês karik left. Mai fali ihane sira bulu parte los, inglês karik bulu parte right. E depois, ba cada parte sira fai tambarua. Exemplo, a parte karuk ne how tau kor kinor ba parte leteng idane bulu atrium. Tamani ha karuk kita bulu left atrium. Agora, mai fali ha okos, ita fo kor matak, idane bolu ventricle, tamani ha parte karuk, então bolu left ventricle. Agora, mai fali ha parte los nian, au ko fo kor kinor na fatin ba parte leteng, idane bolu na fatin atrium, como ni a parte los, ita bolu right atrium. E depois mai fali a parte okos, au fo na fatin kor matak, tambania bolu na fatin ventricle, como tamani ha parte los, bolu right ventricle. Portanto, maluk sira belhare katak ihane ta fahi na ba parte hat. Matak iha okos rua, kinur iha leten rua. Matak iha okos rua ne bolu ventricle, ida right ventricle, ida left ventricle, iha leten kinur ne ida bolu left atrium and right atrium. Agora, ia botre be mita persatene mak válvula. Cada entre matak o kinur ne sira iha válvula. Iha parte caro colos. Agora iha parte caro ne sira bolu válvula ne mitral valve. Hauniam problema bot ne iha ne. Normalmente, o doutor explica katak mahira ita dede iso oxygen ho nutrição husi tani lungs mai iha left atrium ne li husi mitral valve ne mak mai iha ventricle ne direção ida deit ho tutia ne tem que sair fali ba iha aorta para ba tani orgão hori bele fo hang tani orgão ser mas haunia ne la iha direção ida mas nia tung husi be left atrium mai left ventricle ne nia ba iha aorta ino mos balung sei fila fali ba iha haunia left atrium na fating. Tambah saida tambah hone válvula ida ne nia la taka dia kida nia loke mos la loke luan liu nia taka mos la taka metin liu portanto problema ne hene tane mak hone ram barak liu ia hone parte hirus matang karuk ne no hone hirus matang bubu ne tambah ho razang ida ne
Portanto, ita bela diang hanya mitral valve dane nia cacat tia. Cacat tamba saira tamba moras husi rheumatic fever nembe ulu kau hetang momento hau 6 anos. Bakteria husi ne bamak mais traga hanya valvula dane hori sai la funsi. Então, wahira hanya nutrição sira transporte tu bahaunya organ serane la bahu tu fila fali balung mairaya haunya left atrium ne sai haunya irus matang karuk ne sai bubu makastia inomos haunya isin lolon hau kolen tamba sirkulasaun la diak inomos haunya isin tun tamba sirkulasaun la diak mos nutrisaun la bahu tu haunya organ sira. Depois de problema ho válvula dane hau iha mos problema seluk hau iha kuak iha haunya fuan mai hau tudu imi kuak ne iha ne belos. Okay, iha keras iha ne entre left atrium ho right atrium. Kuak idane sira bolu foramen ovali. Kuak foramen ovali idane, doktor explica katak, idane existe wanghira ita se bebe, iha ita ni mamanya kabun larang, ita sira ukmori sida. Wanghira ita kabun larang, ita ni lungs, salah hati ni lungs ne, tetun sira mes lungs la funsi, o sida uk funsi ida. Então, nutrição, ho oxigênio, botototo, ita simune, hus ita ni mamanya fuan, mai hete ni husar, lius ita ni husar, mai hete ni fuan, mak tembus ya kuak ne, mak ba hete ni aorta, hori fon nutrição ba ita ni isin lolong, nudar embrio hete ni mamanya kabun larang. Mak kita hetang nutrição, hori desenvolve iha mamanya kabun larang. Mas doutor explica kata kuak irane, terus tem que taka wanghira ita moris, ihane be ita tanis, bebê sira bes moris ne tanis los kalai husi tanis pressão ida ne maka taka kuak ida ne como haunian la tene press haula tanis makas momento hau moris então hauni fuane la taka ida taka mes la taka meeting liuda agora problema husi kuak ne masaida problema ne mak hauni rang husi hauni right atrium tembus langsung by hauni left atrium which is labele turlos labele tam seda tamba rang husi hauni right atrium ne ran ne be matula carbon dioxide ne be turlos ne ba langsung hauni lungs para how di breathe out how how that is sai mais nia bafal hauni left atrium ne ma kodi hauni left atrium o hauni fuan parte la karok ne sai bubu makas tamba ram barak lu hene ba so hauni problema ne ansane guys I have kuak ke hene inomos I have valvula jadi rang husi left ventricle right atrium bahu to hauni left atrium ne mak sai bubu makas tamba ho complicação ne halo sai difícil tebes ba doutor sira momento ne ba to halo operação em Austrália hansa imi ara tana video badak ne ho explicação ne be makau fo imi agora compreender kona so hanya problema ne hansa ne então ikus mai doutor sira dia mai hau katak hau so bele tem que hen semana roba tulon sane sira tem que observa di dia klai se sira observa dia mas sira operasi se lá ia sira tem que lor fil fali hau batimor oh my god momento ne bane hau sente hansa ipa hau kalau mate dunia no mane kare hau la ten los hau agora no inturne hau sente hansa ipa tamba sera tamba hau momento ne hau mehine barak los hau cara ba escola hau cara ba universidade hau cara serviço hau cara hetang osang hodi phone ni mai pai hola bot ni masira cara kan iya so ya triste la liman my babe então hau reza makas hau ne pai sira mos ni reza ema barak família barak ma reza so agradece ba itu bos me durante ni reza mai hau momento ne ba ikus mai sira diang katak so nyaw diang thanki hein semana ro sela semana tolo razão ne tamba sira diang hone fone perigoso lo satu atau halo pressão tamba ko válvula ne segundo tamba sira prioridade ba sira daun Austrália labar sira si em australiano sira prioridade ba ne sira operasi uluk mai em ne quando Fatima mo com sira hau então ikus mai depois de loron rua ho balon date graças a Deus sira bolo hau diang ba operasi belona então losona emo tutu contente lili hone bing sponsor sira ne be mak sponsor ne sira tutu contente how dit mak lai tam sira how trauma how karak ba operasi how contente rona kata how bela operasi mas how trauma tamba how tau mak how mate how tau mak operasi la sucesso galai te no momento ne bane sentence almost impossible to believe at fear kata how se dia tam sira tam how mors demais lustena calling demais lustena how haris det mus calling guys how nata hadet mus calling exemplo ansa how nata tia ansa ne daloro doltor ho tengi para dari swali ma foi nata fali how sentence it's already almost ansa basic atau how convince how yang kata how se la bele dia que falença normal maybe how se reza deep down reza fating consegue operação
halau ya dader jam 9 sira começa bokaona mas antes ne kalang de antes ne sira tete hau jam 11 kari kalau bilhan ona pokoknya horas tertentu la bilhan la bilhemo atau sira começa bokani haunya isi preparan con precisa fo baserne tipuran serne sira rehot keras hotu jam 9 sira sona hau obat bius hau no tovar kurtia hau la tenemos tidak jam 12 fali madrugada fali kalambot hau hadir mai hau bukan lah dia bot tutu ne moras per mate guys moras per mate hau bukan sendiri musta dia kan sendiri musta dia hatekian sendiri musta dia sendiri musta dia tambah imagina guys sira loke hau ne rus matang asane mak sira di hadiahnya kuak ne sira di hadiahnya valvula o yang explica aí video bara que me harene. Então, hawadir main ini, hanya be hirus mata ruannya kan sira foi loke na taka fil fali galai. Então, how boto tutune moras per mate. How bar swati mas ladia boto tutune sintina initin han hemune mangera lius mangerot kres. Hotu abon lorek fali mak how bele sayu siruang ICU. ICU ne how tama depois de ruang surgery pertama surgery sira lorek ba ICU how sadari ICU. Hotu tia how baya be fatin normal sira fo how fisioterapia sira fo how nurse baraklos specialista baraklos baya parte ne mau precisa bas besintina nianga ba fisioterapia niang pokoknya momento de bane ema mai o inde to ajuda how he mai moruk ajuda how at mear para ran sira iha lara ne ai senti ema ne ma fisioterapia kare nia hori ajuda how para ran asa mear sai ran restu ne iha lara ne tem que mear sai hotu keras hasai hotu keras ini ajuda how in satu mear o in satu boca ne isi ansa para bosaran sai para nila bil fofal infection ba ihe tenia organ selu momento ne dia ser importante la limar no how la tene bot importante to foi na list ma how foi sente kata oh my god graças a Deus ia osang fundos no bemak ema bil fo how hori selu em ser ne hori mai ajuda how boser ne no hone pressão lá sucesso to agora. Então, how ele vai, depois de fulanida, how começa dia, que sira até how dia tem que, só não fatem penicillin injection every month. How ano yang kata, how prazo to no bela, how lo precisa na, sira dia how precisa na fating. Então, how sira sona how penicillin dala dia hanu ba, dokter itu nara Dr. Mary, husi ne ba, husi hospital ya Perth ne, hospital Princess Margaret Hospital for Children, hospital ni nara mana. Kepas lah lima. Hotu tia, misal kar konta tentang histori ida importante las. Momento how bahani ruang pertama ida ruangan normal husi ICU baru normal ne. How dia bahani be fisioterapi ne ada how be lau galai. Seren tap ser mau karak lau. Ada how karak lau pra karak atu hati ni memang los dunia galai. How dia guna depois de operasi ni how la kolen dunia na galai. Então sira dia okay los na. Sira ajuda how lau escada. Sira fila dia amia karak selesai be lift de. Ada salada. How karak sa escada. Escada totalmente how senti how la kolen. Eu senti how contente. Não how senti la imagina kata how bele diak. Oh my god, how bele diak. Momento ne bakeras how diang kes bahani an. How tem que semangat halu bototo ne bema ke how ne oi oportunidade sere det maximo so ne oi how semangat halau no be a good person atau halu bot ne bema ihane mores. Hai pokoknya momento ne bane halau força it changed my thinking, my perspective of life, everything and anything. Oh my goodness, yeah. So iden momento ne bane mak troca how saya ne sang how da agora ne. Nebe how dia tia how depois de how alta tia depois de fulanida how fila fali mai temor será kau tem que mai fal temor mas how lo koi mai temor dia how kar kana batam aware la barse ba sekolah bane aware siransa eta oportunidade dia ko serne entah how musla koi fila how kar sekolah ba how suduni mas sira dia la bele ita bot mai ho contrato ato kalau medical treatment baina kon hotu tem que fila fali lo san la tira how fila Pero fila hane main langsung telefone. Toto timor hane main opai langsung buka telefone. Momento sering telefone lah dah. Sira buka telefone husu vizinho sira telefone. Atu haruka hau tem que balos para sira hari hau duni mak dia duni recupera duni ona kan lai ka sira telefone malainnya on mai. Sira la fierda tambah saya sira la beli fier kat hau beli dia sama moto tu convince moto tu atene ona kata kan mors la beli recupera.
no vengira main sira usi phone ita matene do tonato sira la bele sira so hatene. They can only know what they know, what they see, what they experience. They don't know what they don't know. You can only know what you know. Então sira la tene kata harus mos mo antes por esa la tene kata facilidade e Australia bele diak no bele how bele recupera sa normal. It's magic, man. It's magic. Oh my god, thank you to Australia. Então outro dia hanya bing lori duni hau balos palos no sira hare hau mamai duni no fresh fuk desi barak tia sa tur foto ne an foto mane ya so hau ne fuk desi barak tia sane tama momento hau prasi tem que fuk barak atau nune ha menos risco fuk tama bai hau ni silaran banhiro sira loke anus matan ya so hau mai sa contente hau fresh hau healthy hau saudável hau alai bamai hau han hau la kolen hau ris la kolen ototo la kolen ototo normal sira contente la limar no sira husikau free sira husikau free o free o bele estuda o bele hal sira det mak diak ba o la halo ema triste la impacto negativo ema sira memories hamia kara o experiência outras and how contente la limar how fila how estuda makas to how hetan bolsa ba fale esma ia Australia fila fale Australia how estuda makas to fale universidade ba Washington DC pokoknya ya so how bele dia katak moras ne memang perigoso mas susi moras ne mos mak halo mudança bahau ne moris mos so tu dia det katak la tudo katak kimi tem que os moras ne mak sai sucesso ganusta mas atu dia det ba imsa ne mak hal liu ela moras ne ga dificuldade sai det mak kimi liu mi la bele pat semangat e me tem que esforço de overcome ou ultrapassa experiência refere pasti ema dia maromak se la fo buat nebe maka ita la bele handle liu faliu si tene capacidade nebe mak ne fo ato handle portanto saída det mak e tene oi dificuldade saída moras ka dificuldade saída det tene oi ita tem que hano em positivo ita tem que hano em dia hodi bele esforço hodi ultrapassa situação refere taman saudian maromak se la fo situação ne bena kono dificuldade ne bema kaliu fali capacidade ne bema ne fobaita so how fear katak ita bosira bele ne beta bosira bema agora dau sofre la moras fuan karek how sita bosira ne bema saida mak tem que halomak tem que rona ita bosira enfermeiro sira doutor sira husi giru valadares husi ne bede clínica ne bede mak me soro si maluk timor rona lo tuir halo tratamento regular importante la lima regular importante how nian la regular ne mak hodi how to severe mas how survive how moris fil fali guys how ne colega na intolu ne bema kusi los palos oto ne bema kam halo tratamento amutuk sira na intolu mate ho tu queras sira mate tu queras so how it memories so idane beledian katak moras wane o ita guys o ita nebe husuba hospital husuba ministério saúde atau taumata mos ba iya moras fuanian tamba moras fuane o la barak tamba liliu la barik sira makheta moras fuane tamba moras fuane mo rheumatic fever ne normalmente doktor explica kata ne kona la barik sira ema bot la hetang ida biasa kona la barik sira nebe husuba ministério saúde atau halo budget ba iya moras fuanian tamba ema barak mak moras fuan ida ema barak sira compreende dia entende dia família mos la entende hareba la barik dia kela mos malau balau ma koleng heletan sane sin matumba bebek ne saira mansane sira rasa kala comprende nebe uso ministério saúde atu fo prioridade ba ia budget ba moras fuania liliu budget ba emor penicillin tamba emor penicillin ne dalam rumah iha ya Guido Valadares dalam rumah lain Guido Valadares de Tanzania na satan clínica que com sira ia fo sira ga hospital sira ia bocau ga liliu los palos ne ia dis município sira tebe halo favor e é importante la limar se la bari sira ma futuro ba na sam de mornian mas se quando ita la tamatang então la bari sira ne vida bele hakotu liusi moras fuane ne bema afinal ita bele hel ajuda hela nebe ida nema kane sang haunia lefuan hau agradece ba governo Australia nebe ma comento ne bele ajuda hau suporta hau fo fundos hau hori ba halo haunia operação to hotu to fil falimai to agora hau bele hetan moris nebe ma kau hetan hori ajuda família barak ema barak lihusi bot nebe ma kau bele so yeah hau senti hau loke kole barak tan maknedet e obrigada barak pa ita posere be mahara na hau video e hau ne coragem ba imisar nebe ma ka sofre moras fuan o família nebe ma ka sofre moras fuan hau adomi mi hotu e hau fiar imisei bele recupera husi moras ne
Macnedate y adiós.